ko abanyamurenge batarimo kwica iwe abifitemo inyungu kubera kuko n'amaronko ko arahabwa ari mu kazi. Uyu munyamurenge umuri iruhande uzagenda guhamya muri step za jenoside twavuze ngo iyo ni step ya 10 ivuga ngo ni evidence iba hidden mu ndimi z'amahanga, ni ukuvuga ngo ushaka ukuntu kose usibanganya ibimenyetso zose byerekana yuko iwanyu batishwe, ariko hari ibyo batazasibanganya. Reka twinjire noneho kuri topike yacu. Leta ishobora gutegura jenoside ku bwoko runaka kandi ibereye leta, igategura n'abazahakana ya jenoside. Ni gute iyo jenoside itegurwa? Jenoside ni ingaruka z'imiyoborere mibi mu gihugu. Twarabivuze mu kiganiro cy'ubushize. Iyo nta buyobozi buhari, ubwoko burigenga, buri wese arigenga. Abaswahili bajya bavuga ngo haki huinua taifa. Iyo nta kuri guhari mu gihugu, iyo nta burenganzira buhari mu gihugu, buri muntu wese agenza uko ashaka. Ni ukuvuga ngo rero leta ya Kongo kuva kera, kuva muri 1964 narabikubwiye ko abavyeyi bacu barwanyije Murere irimo kuza kutunyaga no kutwangaza. Uyu munsi wakwibaza ngo niki hari hashize imyaka 4 tubonye ubwigenge. Leta ya Kongo yabonye ubwigenge ku itariki 30 z'ukwa gatandatu 1960. Nyuma y'imyaka 4 nuko ngo hari muri 1964 abavyeyi bacu bari muri ya misozi bashaka kwituramo, nta muntu irimo, barwanya inyamaswa n'ikigura ngo bahature, baterwa n'abamurere n'abajenesi. Umvugo yacu uko twabitaga, bagamije kubica, bagamije gutwara inka zabo. Kuva ubwo kugeza uyu munsi muri Kongo hamaze gusimburanwa za leta nyinshi, ariko iyaje gushira mu bikorwa noneho inza abandi bose bagiye bateganya cyangwa se bagiye batekereza ni leta ya Tshisekedi. Shuti bavandimwe, turi muri studio zacu nk'ibisanzwe za Vision of Murenge. Tubahaye kaze mwese abari hirya no hino ku isi, aho mudugurikiye muri leta zunze ubumwe za Amerika, muri Canada, muri Australia, muri Europe, muri Afrika, muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, ahantu hose muherereye, aho uzotegera kino kiganiro uri uzumve ko tuguhaye ikaze. Turi kumwe n'ubundi n'umutumirwa wacu, siryo rya mbere muri studio zacu za Vision of Murenge. Umutumirwa uratwumva? Yego ndabumva bwana umunyamakuru. Reka tuguheze umwanya n'ubundi uze gusuhuza abakunzi bacu badukurikiye, ndatekereza ko ataryo rya mbere. Yego murakoze cyane. Nongeye kandi kwishimira kuganira namwe kuko atari rya mbere nkuko wari ubivuze. Amazina yanjye nitwa Gakungu Jacques, ntuye hano muri Canada, Vancouver. Ishimiye kongera kandi kuza kugira ngo tugire ibyo tuganira, tuvuganira ubwoko bwacu kuko ariyo ntego. Murakoze. Yego murakoze cyane. Uyu munsi twifuje ko tuza kuganira ku bintu bimwe n'ibindi, uburyo jenoside itegurwa ikanashirwa mu bikorwa, bajya bayiteguye bagategura n'abazayihakana. Ico nico tugiye kuganiraho, ariko mu mwanya mutoya reka tubanze tuje muri update
utubwire ko mu karere k'iwanyu uvuka byifashe kuri uyu munsi. murakoze cyane. Kuko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize, hashize imyaka irenga 9 abanyamurenge batakira leta, bicwa na leta yakabarengeye, hejuru ya leta yakabarinze ikabarindira n'ibyabo, ifatanya n'izindi leta zitandukanye kugira ngo ize ibarimbure. Ariko uyu munsi niwo munsi wa mbere umuryango mpuzamahanga twita CICR, Croix Rouge International, washoboye kugera mu Minembwe, aho wagejeje ku babyeyi umunyu, ibiribwa, nubwo tutaramenya details zose wenda n'imiti bizanga bikunda birimo. Ariko nyuma y'imyaka 9 ubwoko butaka, abapfuye barapfuye, abana ababyeyi babyariye ku misozi, muri abo ngabo hishwe ingeri zose. Ariko uyu munsi nyuma y'imyaka 9 abantu bari mu buyobozi, abantu bari mu gihugu, abantu bari muri leta, batwawe na leta, bagobotswe none. Ico ni gishimangira yuko leta yari yakoze ibizitabwa byose kugira ngo buriya bwoko bushire. Ariko kubera igitutu cy'amahanga, kubera igitutu cy'imyigaragambyo, yamenyekanisha ikibazo hagaragara ku musozi, yahagurutse irikora, iragenda igera Minembwe. Uyu munsi rwose ko turabona amashusho atubwira kuko bagezeyo. Ariko ni nyuma y'imyaka 9 ubwoko bwacu butaka ijoro n'irindi. Ko niko karere uyu munsi kifashe. Ariko drone ntizirareka, drone n'ubu zirashari mu kirere. Nico twakwibaza, barimo barohereza imiryango mpuzamahanga igira neza gutabara abaturage bari hariya, ariko n'ubundi batabakuyeho drone, ni ukubera iki? Icyo ni cyerekana yuko umugambi wateguwe hashize imyaka. Mu kiganiro cy'ubushize twavuze kuko iyi ntambara nubwo ifite concentration cyangwa se nubwo umurego wayo wiyongereye kuva muri 2017, ariko kuva mu 1964 ababyeyi bacu barimo barwana muri ya misozi, barwana nabo twita bamurere. Iryo ni itsinda ry'abantu bagurutse kugira ngo batwice, batwangaze, batunyage. N'uyu munsi barakomeza iyo myaka yose, z'imyaka myinshi. Nukuvuga ngo biratangaje kubona leta igemurira abantu, uyu munsi hakaba hakiri n'ibitero muri ako gace. Drone ziracabari hejuru, ejo drone zarashe iwacu umunsi w'ejo. Cyo ni cyerekana ko umugambi utarashira, ntabwo uracika rwose. Ubu se ubu butabazi bukeya babashije kubona ni umusaruro wavuye mu myigaragambyo y'abanyamurenge bigaragambije hirya no hino ku isi? Mu ruhande rumwe umuntu ashobora kuvuga ngo nibyo, kubera kuko burya imyigaragambyo mbere yuko tunayivuga urabanza ukibaza ngo ni kubera iki abantu bigaragambyo bafite leta. Icyo nico cyagombye kuba ikibazo cyibazwa cya mbere. Kubera iki ubwoko bwigaragambya bufite leta yakagombye kuba ibacungira umutekano, igacunga n'ibyabo? Ni ukuvuga ngo imyigaragambyo cyangwa se manifestation mu ndimi z'amahanga abari ngo n'urugero rwa nyuma umuturage abagezeho rwo kuvuga ngo kama mbaya ntagisigaye, ntaco ndamira, reka nsohoke, reka menyekanishe ikibazo ku karubanda. Ariko nta muturage ufite leta imuyoboye wakagombye kwigaragambya. Tawe twagombye kwibaza ngo kubera iki abantu bigaragambya. Iki kiganiro
kije ndimo ntekereza ni gute abantu baba mu nkambi mu gihugu cyabo, hariya mu Mikenke hari inkambi. Reba kuvuga ngo uri umuturage wa Kongo uri mu nkambi mu gihugu cyawe, icyo ni cyerekana yuko nta leta ibihari. Icyo ni cyerekana yuko haba hariho icyo twita leta ariko idakora inshingano zayo. Inshingano zayo rero ni umugambi wo kumara abaturage. Icyo kiganiro turimo ni umugambi wo kubamara bose, ni ikintu cyateguwe. Kuko nta muntu wakagombye kwitwa impunzi ngo abe mu nkambi mu gihugu cye. Mikenke iri ku birometero bikeya na Minembwe. Mu mateka ya Kongo byanditswe yuko habaye kandi refugee, inkambi y'impunzi, kandi bari mu gihugu cyabo, mu gihugu cyabo, mbese mu mihana yabo bari basanzwe batuyemo. Yes, ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko nta leta ihari, nta leta bafite, nta leta yigeze iharanira kubarinda, nta leta yigeze iharanira kurengera uburenganzira bwabo. Niyo mpamvu iriya myigaragambyo yose yabaye. Ugati nta leta dufite, reka tumenyekanishe ikibazo ku rwego rw'isi, dusakuze tubivuge, ukuri kuja habona uko babivuga. Wow. Reka twinjire noneho kuri topic yacu. Leta ishobora gutegura genocide ku bwoko runaka kandi ibereye leta, igategura n'abazahakana ya genocide. Ni gute iyo genocide itegurwa? Genocide ni ingaruka z'imiyoborere mibi mu gihugu. Twarabivuze mu kiganiro cy'ubushize. Iyo nta buyobozi buhari, ubwoko burigenga, buri wese arigenga. Abaswahili bajya bavuga ngo haki huinua taifa. Iyo nta kuri guhari mu gihugu, iyo nta burenganzira buhari mu gihugu, buri muntu wese agenza uko ashaka. Ni ukuvuga ngo rero leta ya Kongo kuva kera, kuva muri 1964 narabikubwiye ko ababyeyi bacu barwanyije Murere irimo kuza kutunyaga no kutwangaza. Uyu munsi wakwibaza ngo niki hari hashize imyaka 4 tubonye ubwigenge. Leta ya Kongo yabonye ubwigenge ku itariki 30 z'ukwa gatandatu 1960. Nyuma y'imyaka 4, nuko ngo hari muri 1964 ababyeyi bacu bari muri ya misozi bashaka kwituramo, nta muntu irimo, barwanya inyamaswa n'ikigura ngo bahature, baterwa n'abamurere n'abajenesi. Umvugo yacu niko twabitaga, bagamije kubica, bagamije gutwara inka zabo. Kuva ubwo kugeza uyu munsi muri Kongo hamaze gusimburanwa za leta nyinshi, ariko iyaje gushira mu bikorwa noneho inza abandi bose bagiye bateganya cyangwa se bagiye batekereza ni leta ya Tshisekedi. Aho kuko iyo myaka yose nguko nabikubwiye twari tutarabona ababyeyi bafungirwa ahantu hamwe ngo bicwe n'umwuma, bicwe n'inzara. Ico ni kimwe mu ntambwe za genocide, mu bimenyetso bya genocide. Ico ni kimwe mu bigaragaza genocide, ni ukugambirira. Leta yaragambiriye, ifata drone n'indege zitagira abapilote, ubwicanyi bwayo ibona kuko budahagije ubwayo, ifatanya na leta y'u Burundi. Twarabivuze mu kiganiro cy'ubushize, leta y'u Burundi ifite abasirikare barenga baruta abasirikare ba Kongo muri ya misozi y'umurenge. Ico ni kigaragaza neza ko yaje gushira mu bikorwa ico twita extermination. Ico ni intambwe ya 9 mu ntambwe za genocide, muri steps za genocide. Extermination ni intambwe ya 9. Hanyuma intambwe ya 10 ikaba iyo twita deny, kuhakana. Hagomba kuba gusisibanganya ibimenyetso byose, hagomba kuba haba itsinda ry'abantu bahakana yuko ibintu byakozwe atari leta bikoze. Nibyo rero nibyo leta iri mu ngubu,
nibyo bariya ubona bazerera hariya mu Burundi bategura za manifestation cyangwa se icyo twita contre manifestation kugira ngo baburizemo imyigaragambyo bakozwe, ariko bibaye ari ukuri bagombye kwikorera muri Kongo. Kubera iki baje kwikorera mu Burundi? Kubera iki baje kwikorera mu Burundi? Uburundi aricyo gihugu kirimo kutwica kidasiba kohereza abasirikare. N'uyu munsi hari abasirikare b'Abarundi bazamuka ruguru. Kuko umugambi wa leta turashira. Jenoside rero yarateguwe rwose, nta kintu na kimwe cyo gushidikanya ko iriya yateguwe, yarateguwe. 2004 yarakozwe hariya mu nkambi yo mu Gatumba. Iriya ni jenoside. Nukuvuga ngo ni gutagetinga itsinda ry'abantu ugamije kuririmbura, ni jenoside. Magambo ahinye, iriya ni jenoside yo kwemerwa kuko ngo ni leta iyemeza, ariko muri concept yayo, muri definition, mu busobanuro ni jenoside. Okay. Ni gute bategura abantu bagomba kuzahakana ya jenoside? Hari reka nkwereke, urabona uyu munyamakuru akorera muri White House muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avugwa ko yahawe amafaranga na leta ya Kinshasa ko agomba kuzaza abavuganira abeza iyo na leta y'u Burundi. Urabona nyuma y'imyigaragambyo abanyamurenge bakoze hirya no hino, bahise bategura ibiganiro bigamije guhakana ibyo abanyamurenge bakoreye Washington DC ndetse no muri Canada ndetse na Nairobi. Ngira ngo iyi pica kurayibona, kandi uyu muntu ushobora kubona muzi, n'ababyeyi be urabazi, ni abantu mwabanye, mwakuranye, mwiganye. Ni gute wowe ushobora kwemeza ko abanyamurenge bari kwicwa, ariko undi nawe akahakana ko abanyamurenge batari kwicwa? Kandi noneho ni abavandimwe, mwavuye hamwe, mwakuriye hamwe, mu karere kamwe, muri ubwoko bumwe. Dusobanurire, duhe ishusho y'icyo kintu. Iyi kintu cyumvikana nuko twarabivuze ubushize, muri bariya bahakana yuko nta jenoside turimo gukorerwa, harimo ababuze ababyeyi babo, narabikubwiye ubushize. Harimo ababuze barumuna babo. Ni ukuvuga ngo iyi nda yasumbye ibitekerezo by'umuntu, ahari ubwonko hahinduka amarangamutima, hahinduka kwakira ikije cyose. Ni ukuvuga ngo conscience n'umutimanama. Umutimanama wabo urababwira ukuri, ariko uku kuri barakwirengagiza, bagoswe n'icyo twita ignorance, bagoswe n'icyo twita ubujiji. Ni ukureba hafi, nturebe mu bihe. Kuko uyu munyamakuru uri muri White House wahawe amafaranga, yakora icyo ashaka cyose. Si umukongomani, kuvuga ko abakongomani batarimo kwicwa, kuvuga ko abanyamurenge batarimo kwica, iwe abifitemo inyungu kubera kuko n'amaronko ko arahabwa ari mu kazi. Uyu munyamurenge umuri iruhande uzagenda guhamya muri step za jenoside. Twavuze ngo iyo ni step ya 10, ivuga ngo ni evidence iba hidden mu ndimi z'amahanga. Ni ukuvuga ngo ushaka ukuntu kose usibanganya ibimenyetso zose byerekana yuko iwanyu batishwa, ariko hari ibyo batazasibanganya. Hari ibyo batazasibanganya kubera kuko abantu barimo batanga ubuhamya bunyine bari mu bitaro byo mu Minembwe, seyiseri sura none. Abo ni abantu barashwe na drone yoherejwe na Kinshasa.
guhakana ibyo ngibyo niko guhakana kutabaho kwawe, niko guhakana ko utaremwe. Kandi barazira uko basa. Niko kuvuga ngo sindiho kandi ndiho. Kuvuga ngo I'm not exist, sindiho njewe. Kuni existence yanje. Nta wundi wabinyemeza ko ndiho, ni jewe ubwanje ufite kwiyemeza kuko mpari. Nukuvuga ngo iyo conscience yasimbuwe n'amarongo y'inda ntacu umuntu atokora, ariko bazicuza nimba bafite imitima namikora. Hari igihe kizagera bakicuza, kuko burya amateka arigisha. Nta muntu unanira amateka. Na genocide yakozwe n'abanazi, abatiriki barashayihakana kugeza nyine muri Bosnia. Nukuvuga ngo na genocide zakozwe mu 1990 n'uyu munsi harabazihakana. Na genocide yakozwe mu Rwanda hari ubikubita gatuza akavuga ngo jewe sinemera ibyabaye. Uwo kandi abona evidence zose zihari. Nukuvuga rero abo bantu barategurwa na leta bakagurwa, harangiza imitima nama yabikimuka. Ahari imitima nama hakajinda, koreshwa n'inda, akayoborwa n'inda, akayoborwa n'amarongo. Nibyo birimo bayo ko kubi kandi inda. Hari amastepu waruvuze ngo step ya 10, ariko ntitwatubwiye izibanza. Watubwira mu ncamake uko zigenda zikurikirana, noneho abantu bakabasha gusobanukirwa ibintu zabaye iwacu, nimba koko ari genocide cyangwa atari genocide. Kuko iyo abantu bavuga ngo hari genocide irimo ikorerwa abanyamurenge mu misozi iwacu muri ho plateau, bamwe barabihakana bakavuga ngo sibyo, abandi bakabyemeza. Noneho tubwire kuri izo step tuzihuze n'ibyabaye, twumve ko atariyo. Umuryango w'abibumbye nyuma y'uko intambara ya kabiri y'isi irangiye washize mu byiciro izo twita steps za genocide cyangwa se ibyiciro bya genocide. Icyiciro cya mbere kirimo cyo twita classification. Classification ni ugushira abantu mu itsinda rimwe, ukavuga ngo aba bantu baratandukanye natwe. Yego. Barebare, bafite amazuru maremare, n'aborozi. Uburimo kubashyira muri classification ugamije kubatandukanya n'abandi. Iyo uvuga ngo njewe mfite izuru rirerire ndararisabuze, nukundandukanya n'undi muntu atari wowe wiremye. Yes, ufite icyo ugamije. Uko genocide ni intention, ikigamijwe ni igiki. Uvuze ngo ndi dusa, ari kuvuga gusa kubera kuko nyine ubona kuko ndi inzobe wowe uri igikara, that's okay. Ariko iyo uvuze ngo dore izuru ryiwe, dore uko aresha, abandi ni bagufi, iyo ni classification. Ubutangiye gushira abantu mu byiciro ufite icyo ugamije. Icyo ni icyiciro cya mbere. Ibyo byarabaye. Narakubwiye ngo niga primaire, barambwiye ngo yo za Rwanda ngo uri umunyarwanda. Niga primaire 77 78 turi rumangabo. Aho iyo ni classification. Icyiciro cya kabiri nicyo twita symbolisation. No gutangira kugira icyo twita ushingiye ku buryo bagaragara. Bizabaye cyane ku banazi cyangwa hariya abayahudi bicwa, bamwe bakabambika umuhondo, abandi bakabambika imyenda y'umuhondo kugira ngo batandukane n'abandi. Nukuvuga ngo bakagira uniforme yabo. Nkabiriya bakoze mu Gatumba, bamwe bahawe ngo amahema y'umweru, ngo abandi bahabwa amahema afite ukwasa nyine y'ubururu. Nibyo.
nimuzagera ku mahema y'umuhondo muzamenye ko atuwemo n'abanyamurenge gusa. Yes. Nimugera ku mahema atukura muzamenye ko atuyemo ayandi moko. Yes. Iriya ni symbolisation, ni icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu nico twita discrimination. Discrimination nugushira mu kato, nugushira ubundi muntu ku ruhande. Nizo twita nukumwima uburenganzira bwe bw'ibanze. Byarabaye iwacu twimwe ico twita vote. Turi abaturage dufite ibyangombwa. Iyo ni discrimination. Kwimwa civil rights. Uburenganzira bw'ibanze bw'umuntu nugutora. Iyo ufite imyaka yo gutora ufite irangamuntu uratora. Ariko iwacu isi yose birebera twimwe batwangiye amatora. Kandi turabene gihugu. Ico kintu cyarabaye, ico ni discrimination. Icyiciro cya kane ni icyiciro twita dehumanisation. Nuko kwambura ubumuntu, kukwita inyenzi, kukwita kantu, ngo dore kari akantu. Murabizi imvugo ya Bitakwira. Ce sont des cancres. Ni inyenzi. Nugushozifia umuntu. Nukumuhindura igikoresho. Uburi mu mutesha agaciro kugira ngo umunsi umwe numwice bazumve ko cyapfuye umuntu, hapfuye akantu. Hapfuye ikintu kidafite agaciro. Hapfuye ikintu kidafite agaciro. Mu gihe n'inyamaswa hano zirindwa. Mu gihe n'inyamaswa iyo yahigwaga ikinjira mu rugo yaracungurwaga. Ariko twebwe barakwita akantu, barakwita ikintu kugira ngo bakwice. Icyo ni icyiciro cya kane. Icyiciro cya gatanu nicyo twita organisation. Organisation ni ugutegura. Nta genocide nimwe ishobora kubaho hatabayeho plan, hatabayeho umugambi, hatabayeho gutegura. Buriya ibintu bikorerwa mu Minembwe byose byarateguwe. Niyo mpamvu abasirikare b'abarundi babisabwe na leta ya Kongo bafasha abanyamurenge bose babashira muri zone badashobora guhindukiriramo. Nta muntu uva ku gasozi aje ku kandi. Iriya ni organisation yateguwe kera. Icyo ni icyiciro cya gatanu. Genocide is always planned. Igihe cyose gategura. Icyiciro cya gatandatu nicyo twita polarisation. Polarisation ni propagande yo gutangira gutuka abantu. Ndikubwire ngo ejo bundi turi mu myigaragambyo hano Ottawa. Yego. Hari abadamu b'abakongomani bari kubabwira abanyamurenge bari muri protestation ngo murudi kwenu, ngo mutarudi kwenu. Bari muri Canada ko barasaba uburenganzira bwabo, ko barabwira amahanga karengane kabo. Abandi bakongomani ko barababwira ngo batarudi kwabo, nabo ubwabo ni impunzi. Narababonye baje nyuma abantu bacu bose bamaze kuhava. Hari abantu bakeya bariko bambara imyenda yabo bari bashize hasi, nibo bari bakiraho. Haza abo badamu b'abakongomani bakomeza kuvuga nyine kibyo waruvuze. Gose mutarudi kwenu, angalia namna wanafanana, murebe uko basa, muzasubira iwanyu. Wagira ngo turi mu gihugu cyabo, wagira ngo nibo batuzanye, wagira ngo nibo twasabye ubuhungiro. Ko barabivuga nkande, ko barabivuga kuri ya magambo twita ngo ni hate speech. Na magambo yo gukomeza gusesereza urwango rwatojwe rukageza naho bavuga ngo n'umwana w'umutu tuzavuka muzakora ibishoboka mukure mwiyonda kuko azavuka n'ubwanzi. Niho leta ya Kongo yarigeze. Icyiciro cya gatandatu cya karindwi nicyo twita preparation. Nukuvuga ngo abashyira mu bikorwa genocide, abo twita ba perpetrators, bara planninga. Ningabo twakwita abazalendo. Leta yambitse uniforme yo kwerekana yuko bayifashe umutekano
kandi ari abantu bateguriwe gushyira mu bikorwa gahunda ya leta. Yes. Aho sorry, baba barimo bagana kuri icyo twita final step cyangwa se final solution kugira ngo bagere ku mugambi wabo. Mu Rwanda hakoreshejwe interahamwe, muri Congo hakoreshwa abazalendo, mu Burundi hakoreshwa imbonerakure. Abo ni abantu leta muri faiblesse yayo ikoresha igihe cyose kugira ngo isoze umugambi wayo yateguye. Icyiciro cya munani ni icyiciro twita persecution. Persecution ni ukuvuga ngo abantu bicwa batangira kuba identified, batangira kurobanurwa bashingiye ku bwoko bwabo, bashingiye kuri ethnicité yabo, bashingiye ku masura yabo, bakabashyira mu byiciro, bakavuga ngo quartier nka kuriya kwa Uvira bakavuga ngo kuri zone hatuye abanyarwanda, bikamenyekana ko umunsi habaye kwica tuzerekera hariya nta wundi muntu watuye. Iyo ni igice cya munani. Igice cya 9 ni extermination. Ukuvuga rero abantu miliyoni z'abantu zigahaguruka zikaja muri campaign zo kuvuga ngo ntiyagire n'umusigara. Nibyo leta ya Kongo irimo ikora hariya Minembwe. Buriya intego yayo ni ukuvuga ngo ntiyagire n'umuntu n'umwe usigara muri kara karere. Kara karere kazaturwe n'abandi bantu, kuko ba drone zidafite abasirikare zidafite abapilote zaraje zirarasa. Abasirikare bagenda bari ku abo twita kuri front line baraje birananirana. Abazalendo baraje, mayimayi zaraje, biroze bishambuke. Amatsinda yose y'abantu, abasirikare b'abarundi bagerageje imigambi yose yo kugira ngo barimbure n'uzavuga amakuru ntagasigare. Uwo ni umugambi bari bariho. None nyuma ikindi kongeraho kandi mutekereze kuvuga ngo inka abantu boroye ziraswe. Ese ko umuntu acirwa urubanza yagiye mu rukiko, inka ni kiye cyaha yakoze? Itungo ryanje ndagiye njewe umuturage, mfite ubwene gihugu ndagiye itungo, hejuru yo kunyica kuranyicira n'itungo, hejuru yo kunyicira itungo kuratema n'imyaka nahinze. Ibyo ni byerekana ni genocide atufe, ni genocide idafite kandi kantu kayiri ku ruhande. Yashizwe mu bikorwa kandi umugambi wa leta kwari ukumara bari abaturage bose cyangwa n'umwe uzasigara uzavuga amakuru. Icyiciro cya nyuma rero ni ugutegura itsinda rizahakana ibyo ngibyo zakozwe. Nibyo by'ibingibi leta irimo ikora uyu munsi. None se tariki 30 yego hari abanyamurenge bategerejwe i Burundi kuja gutegura manifestation yo guhakana. Manifestation yabaye muri Amerika, manifestation yabaye muri Canada, manifestation yabaye mu Bwongereza, manifestation yabaye muri Kenya, na manifestation itegerejwe kuba mu Bubiligi. Iyo ni contre campagne igiye gukorerwa i Bujumbura kugira ngo iburizemo ihakana ibyakozwe, ariko barabesha. Ni ikinyoma cyane. Baravuze ubushize ngo ikinyoma gikoresha ascenseur, ariko ukuri kugakoresha escalier, ariko ukuri kuratsinda. Yego, hari ibimenyetso badashobora gusibanganya. Ubu nyine CSR yageze yariya, hari abantu barashwe na drone bakiri mu bitaro bagifite ibisebe bibisi. CSR iragiye uyu munsi, iri kumwe nabo uyu munsi kwirabagaburira, izaveyo yongera izibihakare nayo. Abandi ko barabwirwa mu makuru, ariko yo yagiye yarebye. Izo rero izo nizo step zigize genocide, kandi izo step zateguwe mu 1948 intambara ya kabiri y'isi irangiye. Ariko uyu munsi ubwoko bwacu
buracarimo butotezwa, uyu munsi ubwoko bwacu buracarimo bwangazwa, uyu munsi ubwoko bwacu ikiro cy'umunyu cyari kigeze ku $100 50 mbata ni 50 ndakeka ahangaho 50. yes $50 ikiro kimwe cy'umunyu. Rekeza ngo abaturage mu mwaka wa 2026 abantu baracari ibiryo bitagira umunyu, bari bafite amasoko arema, bari bafite imyaka yabo bateye bahinze, bari bategereje kubisarura, ariko leta ikazi kayirandura, ikica amatungo yabo, ikabica, ikica abasaza, ikica abakobwa, ikica abana, inda zirimo zikavamo. Iyo ni genocide, niwo mugambi, ni genocide yashyize mu bikorwa. Kwemezwa na za leta ni kimwe, ariko gukorerwa genocide twebwe tugomba kuyemera, twebwe bayikorerwa. Genocide yarabaye iwacu. Yes. Ese ubundi ni bande bagomba kuyemeza? Hari urwego runaka rugomba kwemeza ko ubu bwoko bwakorewe genocide? Ubundi niko umuryango w'abibumbye n'inkiko mpuzamahanga, urukiko rwa Lahe, hari inzego zigomba kwicara zikemeza kuko zishingiye ku buhamya, zishingiye ku byabaye, zishingiye ku byegeranijwe byose aka gace cyangwa se iki gihugu cyabayemo genocide. Ariko kuko nabikubwiye, na genocide yakozwe muri Bosnia Herzegovina, muri za Yugoslavia, abatiriki baracayihakana kugeza none kandi hashize imyaka 40. Ni ukuvuga ngo akeneye ubuvugizi bwa leta, ariko ibyago dufite nuko leta yakagombye kuturengera niyo idukorera genocide, ni nayo yihakana. Urumva rero kuvuguruza leta bisaba imbaraga, bisaba kubaka ubushobozi bwo kugira ngo ikibazo cyacu cyumvikanishwe. Kimwe muri byo ni iyi myigaragambyo yamenyekanishije ikibazo, yashize ikibazo ku karubanda. Yashize ikibazo ku karubanda. Dukeneye amajwi agera ku cyicaro cya Nations Unies, aho tuzavuga ngo ubu bwoko bwacu bumaze imyaka bwicwa. Bivuze ko abatarayikora twabonye muri Europe barimo barayitegura, ndetse n'ahandi batarayitegura, bashiremo akabaraga bategure bigaragambye bashingiye ku bimenyetso bifatika. Bavuga ngo tariki y'ingiyi habaye ibi, tariki y'ingiyi hishwa bangana gutya, tariki 2004 mu Gatumba turi impunzi mu kindi gihugu baradukurikiyeyo, mu Mikenke habaye inkambi turi mu gihugu cya Kongo, mu gihugu cya Kagogo. Yes. Twitwa impungu cyacu. Izo ni evidence, kandi evidence ni ukuri kudafite guhinyuzwa, kuko twaravuze ubushize ngo la vérité est universelle. Hari kwitwa impunzi mu gihugu cyawe, icyo ni cyerekana yuko nta buyobozi mufite. Leta ya Tshisekedi yadukoreye genocide. Yes. Nubwo yitwa ko idutwaye, nubwo irimo gukoresha bamwe muri twebwe ihakana ibyo irimo gukora, ariko sur le plan international, sur le plan régional, il y a ni genocide yaratekerejwe, yashizwe mu bikorwa. Ababyeyi bagerageje kwicishwa umwuma, kwicishwa inzara, kurandurirwa amatungo, kurandurirwa imyaka. Ibyo byose ni ibimenyetso simusiga bya genocide, kuko hano biravuga ngo iyo ufashe itsinda ry'abantu ukica iryo tsinda ugamije kuririmbura, iyo ni genocide. Iyo ufashe abantu ugakora icyo twita serious bodily cyangwa se mental harm, ni ukuvuga ngo kubica rubuzo Kamizobe yarariwe, yego, iyo ni genocide. Ibyo byarabaye muri Kongo, aho gushyira abantu muri condition zituma bicwa n'umwuma.
iyo ni jenoside. Icyo ni kimwe. Ikindi, gushyira abantu muri kondisiyo zituma bangara kandi bafite ubwene gihugu, iyo ni jenoside. Ni ukuvuga ngo umwana wacu nta burenganzira afite, umubyeyi mukuru nta burenganzira afite, uzi kwisobanura nta burenganzira afite, umugore wize nta burenganzira afite, utarize nta burenganzira afite. Ibyiciro byose by'abanyamurenge nta burenganzira bufite muri Kongo. Kubera iki? Kubera leta mbi. Leta yagamije yashyize mu bikorwa umugambi wo kuturimbura. Twari dusaba n'akarere kose guhaguruka kugira ngo ikibazo cyacu badufashe kucyamagana kimenyekane rwose. tuganisha ku musozo, Yewe reka tugushimire kandi uduhaye amasomo meza, kuko ibyo uvuze byose, ziriya sitepu zose n'abandi bazabyumva, bazabyandike, bazatanga ibitekerezo byabo, zose uko wazivuze zihuye n'ibintu byadukorewe hatabuzemo na kimwe. Ntabwo byakorewe abayahudi, ntabwo byakorewe abarabu, ahubwo bino bintu byose uvuze byakorewe mu gace abanyamurenge batuyemo. Ariko uyu munsi dufite bamwe muri twe, ndetse ngaba nabakweretsa aho haruguru hejuru yawe ushobora kubabona, aba bagabo n'abandi bamwe bari Kinshasa n'abandi bari ahandi barimo bahakana ko ibyo byose bitarimo bitubaho. Niko bababwira, ubutumwa bagenera. ubutumwa nabagenera nuko ikibanza barimo ntikibakwiriye. Ikibanza barimo ntikibakwiriye rwose. Kubera kuko nta muntu wahaguruka ngo aje gushimira umwicanyi. Yes. Leta y'u Burundi ni leta yashize mu bikorwa umugambi wa leta ya Kongo. Nuko ngo leta ya Kongo yarananiwe yifashisha leta y'u Burundi. Rero leta y'u Burundi yashize mu bikorwa umugambi wa leta ya Kongo. Yari ifite inshingano yo kuturengera, kavuga ngo ngwino ufashe kurimbura abaturage nagagombye kurinda. Ugahaguruka muri Amerika ugatega tike, ugatega indege, ukaja gushimira uwo muyobozi w'icyo gihugu, akubwiye ngo ubwenge bwarimutse rwose. Nibacire mu mvugo yacu bazavuga ngo bacire kira birarura, nibacire rwose. Ikibanza barimo ntikibakwiriye, ikibanza barimo ntikibabereye, ikibanza barimo kibateshira agaciro, kandi agaciro kuba ku myaka 100 ariko ugatakaza umugoroba umwe. Bivuga ngo uyu munsi abarimo bahakana jenoside irimo gukorerwa iwacu, hari igihe bazaba bahagaze imbere y'ubutabera barimo babiryozwa. Nta responsabilité ya leta y'u Rwanda, nta responsabilité y'ibindi bihugu. Leta iri responsable y'aburiya bwicanyi ni leta ya Kongo yafatanyije na leta y'u Burundi gushira mu bikorwa umugambi wayo. Abayifasha rero mu bwoko bwacu bahakana biba rwose bari muri wrong way. Niko gutwara muri sens unique ku bantu batwara ibinyabiziga barabizi kuko bitemewe. Yego. Nukuvuga rero bagombye kuva muri kiriya kibanza, bagombye kuva muri, kuko ababyeyi babo, barumuna babo, base, ba nyina, bashiki babo, ba nyirasenge, bose nabo ubwabo bagurutse bakaja hariya muri plaine, bakagenda biravugira mu Burundi bakaja kubivugira hariya ibuvira, babatwika bahagaze. Rero nta mpamvu, ariko baracayobowe n'inda, baracayobowe n'amaronko, ariko ntabwo amaronko yagurwa amaraso y'ubwoko bwawe.
nta kiguzi wabona cyagura amaraso y'ubwoko bwawe, nta kintu baguha ngo uvuge ngo ndi muri comfort zone yo kuvuga ngo ubwoko bwanje ndabugambanira kariya kageni. Kwicara muri White House ngo ko ndavuga ibitandukanye n'ibirimo kubera iwacu biragatsindwa. Mordecai yabwiye Esteri aravuga ngo nutagira icyo ukora ntakizabuza abayuda gutabarwa. Naje nabihamya neza kuko ntakizabuza abanyamurenge gutabarwa, nubwo bakomeje guhakana, ariko hari umunsi izuba rizava. Yes. Hari umunsi amahoro azatemba imurenge. Hari umunsi ibyo turimo tuvuga uyu munsi tuzabikozaho amaboko yacu. N'Imana nyir'ijuru iri mu ruhande rw'abarengana kandi kumwe natwe. Murakoze. Urakoze cyane, reka tugushimire, tureke gutwara umwanya. Ibiganiro zacu nakagaruka tuzongera tuganire. Aya masomo arakomeje mu by'ukuri, ntago bigarukiye aha, kandi nawe turizera neza ko uzakomeza kwitaba ubutumire bwacu. Murakoze cyane, murakoze, nanje ndahari rwose, tuzakomeza dufatanye. Murakoze cyane, reka dushimire abari badukurikiye kuri radio na televiziyo za Vision of Mulenge. Tubashimire kandi ku bitekerezo byanyu mukomeza gutanga bari hirya no hino ku isi. Turabashimiye rwose kandi tubahaye n'intasho. Je bari kuri mikoro ya mbere ni Yakobo Blaise, umutumirwa wacu si ngombwa ngo asubire yivuge. Murakoze. Murakoze rwose, asante.